بگیم که دستگیری شما است برادرای عزیز، کسانی که حتی ما همکاری میکنیم، بگیم که نوار میفرستیم به ما که ما با مردم بازم نشان بدیم. ما تشکری میکنیم از شما برادرای عزیز. اینجا چند نوارهای دیگر هست برادرای عزیز که میخوام بگذارم. نگاه بکنین که در تاریخ ما کی که مردم عرض میکنن، شکایت میکنن یا که یگان جنایتکار میقپن، با جایی که جنایتکار ببرن محکم بکنن، میبرن بازم همون مردمی عادیه، مردمی همون شهرمرد را میبرن چکار میکنن؟ زندان میکنن. نوار ایسفره میگذاریم شالو که صحبت میکنیم. این خیلی معنی نمینه اگر خیلی تماشا بکنین. باز شما رو بفهمونم اینجا چی گپ است. اینجا دختر نوبالغ میگیرن میبرن، بگیم که دتا میلیسن میخواهن که نمیدونم چکار میخواهن. خیلی با دختر چکار میکنی؟ با دختر نوبالغ در ماشینش سوار کرده، بگیم که یک پوستینی آورده. اینجا مردمی دهقانن، اینو که دارن اینا را قرار میتن، بگیم که میپرسنشون. نگاه بکنین که جنایتکارا را میقپن، میگن که شما این جنایت ها را کرده شده، اینا میبرن. تماشا بکنین که میبرنشون، اگر به گپ بکنن دخترها زنده میمونن، میرون. نه که اگر به گپ نکنن گم میشون. باور بکنین اینها آدم میگیرن استفاده میکنن، بعد اگر به گپ بکنه دختر، بگن که خیلی میگو که من خونه فلانی رفتم، یک هفته نبودم، همه خیلی زنده میمونه. اگر بگه که نه من میرم عرض میکنم درباره شما، اونجا دختر گم میشوه. برای چی همین آدمای ما گم میشوند؟ این ملیسای ما پیدا نمیکنن. امروز سیم کارت ها، تلفن ها در نام انسان ها، یگان همه این تکنیکا و تکنولوژی پیش رفتگی. اگر شما عقلتون نگیره، بگیم که هم رقم های اون نفرهایی که در شما در کار هستن، رقم تلفن شبه پرتو اگر در نام فامیلیش باشه، من نستن خجدنی همون انسانه برای شما بگم. همین خیلی فونکسیون هسته که با در سطح دولتداری او دیگه چه خیلی میوان اون انسانه در گیجه ها گشته شده. این چیز معلومه به همه. شما بگیم که دخترها گم میشوند، این خیلی جنایتکارا را میقپند. من مطمئنم که این همین ملیسا زندانی نمیشوند. بازم همینجا مردم همین ایسفره را بازم با چکار میکنن؟ میبرن، بگیم که زندان میکنن. اینجا چند شهر بچه های هستن که دست برداری میکنن واقعا، برای که بر ناموس وقتی که میرسه لبای انسان دست بالا میکنن. این چیزا دانسته باشه. آدمایی که در ناموس انسان میرسه، اون انسان هایی که دشنام و تحقیرها میکنه، باور بکنه اگر رو پرو بخره کو شما در راسته نیخ صحبت میکنه نکه پیش جنم میخوام یکون چیزی تحقیرآمیز بگم، نکی کار میکنه که چارزانو میزنه در راسته لبای انسان هر گپ گفتن میگیره. پیش میای کو انا چند کاربار دیگه. همین خاطر شما انتظار باشه، ما انشاءالله که ما میایم کو این ظلمایی که شما داره کرده شده کو شما جواب میدید. ما شما را میبریم، مردم میگم که همین انسان قدیم کیا ظلم کردگی، همین ظلم کردگی، اون همین ما داتم اسپوریم سودانه تدمن میسپورمش خاص بگی او چیزی که در اثر دولتی بگیم که تو جنایت کردی وجه دنازی
давлат ҷавоб медиҳад. که як одам агар ба як одам агар ягон проблема дошта бошад, қатъи ҳамон одам ҳал мекунӣ. хеле ки худованд гуфтагие ки ҳама чиза ман мебахшам беғарзи қарзы бо як чанд чизакҳои дигар. вақте ки як инсон қарздор як нафар, қарза намебахша худованд. агар ман айти қарздор бошам, худованд намебахша мана ки ман айти қарздорам. бояд ман пулитра бигӯям ки бигардонам, ё ки фарзандҳои ман, намедонам, хешу табори ман бояд қарзе ки ман айти қарз гирифтагиам бояд ман бигардонам. ғайри ин сурат бояд эҳмони ман та ҳамон бигем ки маблағи миқдори ҳамон маблағ эҳмони мана бигирӣ. ба ҳамин хотир нафарҳое ки зулм кардагӣ ба мардум, шуморо мо ба мардум мегузорем. мардум чӣ кортон бикунад? одамое ки дар сатҳи давлатӣ айкунем, мисол рустами эмомалӣ, рамазон раҳимзода, раҳмонов, дихтарои раҳмонов, ҳавоиш ки якаш дар Англия, яка дигаш дар Тоҷикистон имрӯз одамои калидиян, ана ино бояд ҷавоб бидиҳанд. касоне ки раҳмонова дар бигем ки роҳбарияти олӣ ҳастанд, бигем ки раиси шаҳр ҳастанд, раиси дастгоҳ ҳастанд, ин инсонҳо ҷавоб медиҳанд. ба ӯ одамоеш ки намедонам, ба ӯ сомону ба намедонам ба дигараш ман кор надорам, барои ки он кор намекунад. ӯ ягон масъулият надорад ки ман бигем ки хотири фарзанди раҳмонов буданд ман бояд ҷинояткор гуфта наметавонам. одамое ки кор мекунед бояд шумо одилона кор бикунед. ғайри сурат шумо барои мана ҷинояткоред, барои ки шумо ҳамон вазифаатона уҳдаша набиромадед. ин имрӯз иқа ҷиноятҳо мешавад. чӣ ба як бор бигем ки сари роҳи ин ҳамин чизҳоро намегиред. ман мутмаинам ки ранги бадахшонвора иҷода чам шербачаҳо ҳастанд, танҳо мегиранд ҳамон бачаҳоро ё ки мекушанд, қатл мекунанд, ё ки зиндоншон мекунанд. ин ҳамиқа кора. ин милисҳо абсолютно гуноҳ надоранд. бовар бикунед. ин ҳикмат агар одил мешид, одилона рафтор мекард, бояд ки бигем ки раҳмонов бо 2006 сол бояд ай сари қудрат мерафт, номи раҳмонов дар таърих мемонд. танки раҳмонов зур буд, сулҳ кард, барои мардум сулҳ овард, номаш бигем ки як қаҳрамон барои миллат мемонд. не ки раҳмонов чикор кард? бигем ки ӯ як тарафи сулҳа зад, полни нобуд кард. дора имрӯз худаш бигем тоқа таърихи Тоҷикистона худаш менависад. ягон нафари дигар нест. ягон ҷое ки таърихӣ дар Тоҷикистон аст, унҷо қариб намонданд. аз хонаи фирдавсию рӯдакӣ сар карданд, омаданд то чойхонаи роҳат. ягон ҷо намонд. ҳамара тегист чизҳои нав. таъриха барои худшон ино менависанд. мо имрӯз хомӯшем. мардумро даъват мекунем ки мардум, бародари азиз, биёед дастгирӣ бикунем, биёед сари як масъала биёем, биёед ягон кор бикунем, як коре бикунем ки барои фоидаи мардум боша. агар не бигем ки бирем морам аз паси зиндагимо. ба ҳамин хотир мо чанд бор ман гуфтам, ман ҳадафи ман то мирдан ман мубориза бурдан нест. бародари азиз, ман барномам селам пешниҳод кардам барои мардум. як муддати муайян мардум дастгирӣ кард, далши мерем. мардум дастгирӣ накард, бигем ки мерем ба мисли дигар бародарое ки имрӯз доранд зиндагӣ доранд, беҳтарин зиндагиро доранд. бизнес, бигем хона, дар имрӯз дар Аврупо паноҳандагӣ доштан ин барои ҳеҷ чие. ту бояд шаҳрвандӣ дошта бошӣ. ба ҳамин хотир имрӯз паноҳандагӣ дошта бошӣ механданд ки ту паноҳандаӣ. ту бояд шаҳрвандӣ дошта бошӣ, паспорти бигем ки сирх ё сабзи ҳамин давлатҳоро. ана учен ту ҳақ дорӣ ки гап бизанӣ. ғайри ин сурат ту ҳамон як муҳоҷирӣ. имрӯз дар тамом мардум тараққишон пеш рафтагӣ.
به همین خاطر برادرای عزیز باید که ما چیکار باید بکنیم. من در مردمی که در روسیه هستن، در تاجیکستان هستن، به همونها من ای شما امید دارم، ای دیگه نفرها امید ندارم. من امید ما کندگیم ای دیگه جو. فقط همون نفرهایی که واقعا میخواه زنگ میزنه که برادرهای عزیز، دل من به امید شما هست که شما قطعی من هستید. خواهش میکنیم که بازم دعوت بکنین مردم، کار بکنیم که ما یگان کار کرده بتونیم. ما اگر آزادی میخواهیم برای زن فرزند همون، باید ما صدا بلند بکنیم. این خیلی نوارها 1001 در دستی ما میغلطه. باور بکنیم مردم، 1001 نوارش در دستی ما میغلطه که نمیتره که امروزها میلیون ها جنایت ها میشه در تاجیکستان. نبرات آدم جبر دیده را میبرن زندان میکنن. آدمایی که واقعا جنایتکارن اونا اثر قدرتن. برای که حکومت خودش جنایت پروره. جنایتکارا را فقط پرستاری میکنن. آدمایی که مظلومن اونا نبرات میبرن چیکار میکنن؟ نوارا میمونه میرین دالش. خب برادران گرامی قدر، نگاه بکنین که این خیلی اینا فاجعه واقعا. اینا برای مردم ما را کار نو نیست. من میگم که هزارها نوارها یکهاش دهاش به ما میرسه. مردم هم میترسن که این نوارها را بفرستن به ما. که نفرهایی که هسته میخواهی که با ما همکاری بکنیم، برادران عزیز در واتساپ ما در تماس ببروین. انشالله که ما میگیم که نوارها با گیجا روان بکنین که شما برای شما مشکلی نشود. انشالله که برادران گرامی قدر، کسانی که اینجا ما را دستگیری داره، خواهش میکنیم که لایکاتون رو بگذاره، نوار را پدیلید بکنیم به یار دوستاتون. کسانی که میخوان صحبت بکنن در دو موضوع، برادران عزیز بیایید صحبت بکنیم. آیا ما مردم دستگیری بکنیم
همین حکومت که کوچه ها مونا نمیدونم ده ها مونا بگیم آباد بکنیم یا که حکومت بکنه؟ این سوال برای مردم است. یا که بگیم که شما چی فکر دارین اینجا مردم عادی از این دام میکنن یا که همین ده تا ملیسه را؟ این همین سوالی است که برای هر یک کدوم شما خواهیم داد. برادرای عزیز، اگر کسانی که میخواهند در این موضوع صحبت بکنند بگیم که